eɗen puɗɗo hirde nde hirde nde noon waɗi ko isam kala mo ine yima ko minute aji sappo rokka kala cohluɗo micro yo namno totte oɗon fof noon oɗon bisma hen. Bismillahi rahmani rahim. النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحكيم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما
والصالحين والملائكة بعد ذلك ظهير أسير ربه إن لمكن أن يبدله أزواجا خيرا. Dendagal mawɓe ɗaɓe ko wonduɓe makko e legal ngal e juma o ko wayno ceerno Habibou Sow. Eɗen calmina e dow calminade ɓeeɗo saabu eɗen jooɗiɗo jonde maɓɓe eɗen jooɗaniɓe ɗo henne kamɓene ɗon ɓeɓe ngoni eɓen gondi e meɗen e anniyaji maɓɓe eɓen gondi e meɗen kadi e dow yimɓeji maɓɓe kala ko mbatten ɗo ko yamirore maɓɓe mbatten koye gollal ngal ɓe golluno kadi ko heen etotoɗen rewende ɓe heen ko fof kadi ina woni ko ngannduɗa ina rewre Allah eɗen ciftora heen mantude heen hayrul bariyati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mo ngannduɗa ko kanko woni mo Allah tagi ɓurɗi ɗum e dow denndaangal tagore nde o hettinimo e meɗen o suɓimo o wonimo nelaɗo fewde e meɗen diine meɗen hakkude men e jomiraɗo ko e makko ndewaten ganden diine men walla diine mo eɗen ndewra Allah dañen hen weluya Allah moƴƴere jomiraɗo aduna e lahara ko e makko woni ko jomiraɗo o rewni ɗum ɗum noon woni enen dewe meɗen Allah ko kanko nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallama woni hen damal meɗen ko fotino jomiraɗo noon mo ngannduɗa kala moƴƴere koto makko kala ko ina sohla koto makko mo woni ko kanko woni damal makko o ngal ɗon damal en potani ummade sera ngal ɗon damal te kadi sen ballima ngal ɗon damal en ceerata kadi e hongude damal ngal daiman saabu hattudinde ko woni to yeeso damal ngal to ɗum ɗon noon saabi ɗe ɗo jolle ɗe mbatten walla o hono oɗo jamma mo ngannduɗa ko kañum mbaɗaten woni mawninde hen jibinede annabi sallllahu taala alayhi wa sallam sen mawnanimo ɗum ɗon ko ɗum ruknu mawɗo hakkude men e jomiraɗo ko mawninde diine meɗen saabu kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona ɗo woni neɗɗo ɗo ala ko Allah suɓimo waɗimo ruknu waɗimo jogdu e nder jogdi meɗen diine l'islam saabu Allah suɓi kanko nelaɗo sallah sallam arwonde jogdu l'islam Allah ƴetti gotam faagal muɗum ƴettimo kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam hippodirɗum e gotam faagal makko woni caggal nde mbiɗa shahadatu an la ilaha illa Allah seedade nde wonde ala dewateɗo so wona Allah wo takki hen wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ende wonde kadi ko hoho meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko maccuɗo Allah Allah kadi suɓimo waɗimo nelaɗo muɗum ɗum ɗon noon wadde kanko nelaɗo ko jogdu e nder diine meɗen diine l'islam ni no neɗɗo juulirta farillaji muɗum mbaɗa hen nafilaji maɗa walla aɗa hoora korkaji ma farilla mbaɗɗa hen nafilde hoorde farilla nela sallallahu alaihi wa sallam kadi ko farilla e meɗen gowɗinen mo ko naafila kadi saha saha fof eɗen juula e makko en mbawata serde makko ko noon on ɗon jamma woni ganniɗen wadde ɗo woni jamma annabi sallallahu alaihi wa sallam joni noon eɗen mbiya bandiraɓe fof bismama arɗane garɗon koye nokku moɗon garɗon koye dow gueɗal moɗon on jarama ha no feewi
minen e moɗon e jamma he yo Allah waɗan men ballal timminen jammo e dow jam ala koppaɗo fofof ko hen jeeya eɗen gondiɗo noon e sernaɓe meɗen ceerno Yaya Abou nen ɗo ceerno Sadio ceerno Mouhamadoul Moustapha dendagal ɓe ko abbe ɗum ɗon eɗen mbiye kadi eɗen gondi e ceerno men mawni men ceerno Yahya Dongo e kadi mo ganduɗa ne wawi wonde mataw miñi men ni walla mawni men kono noon Allah waɗimo kadi kilifa e dow ngal ɗo dental Sharif Ousmane ko kanko jooɗi ɗo Allah addimo ɗo o wonde men ɗo henna omo woni baɗiraɗo kadi e ceerno men ceerno Yaya Dongo eyo en jaafoɗen haɗa en inne yimɓe e tiɓɓe kadi o hokkonno ko inde muɗum rewe kono dendagal bandiraɓe sernaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe gandiɗen teddinirdeɓe ɓe mbaɗana men jamma o wiya ha joni e mballutuji ɗi jimini no Qur'ana udditiraɓe ɗo e woɓɓe jogorɓe hen addude Qur'anaji goɗɗi fofof kadi gueɗal ngal ko gueɗal moɗon on muhimmu mawɗo e nder oɗo jamma wadde on teddiniramu ɗum ha no feewi e wiide kadi hono musidɗo men Imam Babacar Sylla kankone omon galle ma to ɓooyata o ara kono eɗen gonanamo ɗo kadi ha nde o ari o tawde men e jamma o enen fof ballodiren hen no wayno ɗum ɗon jiɗoɗen en tuttidde